pre svega dobroveče, dame i gospodo, uvaženi gosti, cenjeni kolege. Dobrodošli na prvu u nizu predavanje. Ova nedelja će biti nedelja lepe reči, ozbiljne reči, kulture, nedelja prosvetiteljstva, nedelja književnosti, mogu da kažem, kulture u najširem mogućem smislu reči. Dobrodošli na predavanje koje će, ja zaista mogu da kažem da sam ushićen s obzirom da pratim rad i intenzivno pokušavam i da nekako kao akademski građanin naučim i izvučem pouke iz svake reči, iz svake sintagme, iz svake rečenice koju čujem, i to je nešto što je posebna privilegija biti uopšte večeras i prisutan i uopšte na ovoj poziciji, tako da nemojte mi zameriti ukoliko moje emocije nekad možda sad u ovom trenutku i prevladaju i uopšte malo, da kažem, taj retorički moment minimizuju, jel? Imamo čast i zadovoljstvo da pozdravimo našeg gosta, čoveka koji zaista, mogu da kažem slobodno, je etalon savremene književnosti, čovek koji izaziva zaista nevjerovatnu pažnju gde god da se pojavi, prevashodno mislim na kulturne manifestacije i na sve ono što čini društveni život naše divne zemlje, a i šire, znači to moram isto da napomenem. Mislim, posebno nešto da napominjem, ja sam već imao uvodno predavanje koje je bilo izuzetno sadržano i poučno. Muharem Bazdulj, pisac, kolumnista, prevodilac, mislim da nemam potrebe zaista da bilo šta drugo kažem, svima je sve jasno, ja to još jedan put gost i prvi predavač na 11. danima slovenske pismenosti i kulture, gospodin Muharem Bazdulj. Pa, ajde, najprije da to završimo, taj birokratski dio. Dobroveče, hvala Damiru i generalno organizaciji na pozivu. Hvala vama što ste došli još. Uvijek je zvanično su pandemijski uslovi. Ja sam bio prošli vikend u Pirotu, juče sam imao neku promociju u Beogradu na Otvorenom i ljudi se još uvijek pribojavaju sa određenim razlogom također da učestvuju i da se okupljaju u većem broju, tako da mi je zaista drago da ste došli i nadam se da ono što ćete čuti će biti dovoljan razlog da ste se odlučili ipak da dođete. Ja sam, u već samom, ranije sam za manifestaciju čuo i kad sam dobio poziv da učestvujem i kad smo se dogovorili da taj oblik mog učešća bude neko predavanje, ja nisam mogao da mi apsolutno prva želja i prva asocijacija na samu frazu slovenska pismenost iz, da kažem, srpske perspektive bude Vuk Karadžić i odlučio sam pomalo i na tragu samog Vuka, pošto je u Andrićevim esejima Vuk se na jednom mjestu lijepo kaže da Vuka prošlost nije interesovala kao prošlost, nego ga interesovala u onoj mjeri u kojoj ima uticaja na sadašnjost, da u jednom vrlo širokom i da tako kažem, vrlo apstraktnom potezu, to predavanje ne zovem Vuk danas, ali sa idejom da zapravo pokušamo da osvijetlimo značaj jednog čovjeka koji je umro prije više od 150 godina, a za kojeg se meni čini da je temeljno uticao na identitet svih nas koji sjedimo i u ovoj prostoriji, koji se nalaze u ovom gradu i generalno šire gdje god se ljudi ili zovu Srbima ili čak danas i ne zovu se nekako drugčije, međutim ovaj jezik centralni južnoslovenski koji danas na različite načine uglavnom govore, ali ne zovući ga najčešće srpskim, govore i Hrvati i Bošnjaci i Crnogorci, je nezamisliv bez Vuka i mi skoro zapravo, ako posmatramo druge evropske narode, skoro nigdje nemamo toliku važnost jednog čovjeka u formiranju jezika na način na koji je formiran kao što imamo kod srpskog i kod Vuka. I da bismo mi danas mogli da govorimo o njegovom značaju i moramo ipak da osvijetlimo ključne momente iz njegove biografije i da ih kontekstualizujemo u širi evropski okvir. Čak možda je zanimljivo
da to stavimo možda i za svakog od nas, jer mi smo ovdje ljudi iz različitih generacija, kako je zapravo, figura Vuka uopšte ušla u naše živote. Ja ću vam, tu saopštiti neku svoju ličnu priču, a vi svi znate svoju i onda eventualno možete samiriti s njom. Znači, ja sam se rodio 1977. Još dok je postojala socijalistička Jugoslavija u Travniku u Bosni, gdje, recimo, Vuk nije u tom periodu imao tu vrstu sve prisutnosti kao što je možda imao u Srbiji. Ja ću vam to ilustrovati jednim anegdotalnim primjerom. Koliko ja znam, a vi ćete znati bolje od mene, đak koji bi u toku školovanja imao zaključne ocjene, petice u svim razredima je imao neku neformalnu titulu Vukovac. U Bosni su ljudi koji su na taj način završavali školovanje dobivali titulu Učo. Učo je bio nadimak jednog partizanskog borca koji je bio u Španskom građanskom ratu, jednog tuzlanskog komuniste koji je zvao Mitar Trifunović, pošto je bio je obrazovan, pa su ga njegovi saborci u partizanskim jedinicama nazvali Učo, ali je zanimljivo da je, i to da bi odošli u drugu temu, ali u to doba u Jugoslaviji Vuk je već kroz jednu vrstu političke očito odluke izgubio tu sveobuhvatnu važnost, odnosno činilo se da je izgubio u drugim republikama u odnosu na Srbiju. I ja sam naravno čuo za Vuka kroz neko školovanje u relativno površnom i nekom osnovnom nivou, ali u način da sam ja počeo opet neki dječački i relativno naivan način da razmišljam, se dešava naravno u doba one 200. godišnjice rođenja, kada u cijeloj Jugoslaviji su bile one manifestacije 2 veka Vuka i tako dalje, ali prvenstveno kroz onu televizijsku seriju za koju ja računam da je najveći dio vas je ili gledao ili djelomično gledao ili barem znao o kojoj seriji je riječ. To je serija za koju je Milovan Vitezović napisao scenario, režirao je Đorđe Krivokapić, išla je na tadašnjoj televiziji Beograda, Vuka Karadžića je igrao Miki Manojlović i ona je uspjela na jedan zaista, ta serija, to je zanimljivo, u tom periodu je, kao i danas u ostalom, najvažniji festival evropski televizijskog programa bio takozvani Pri Italija u Rimu. I te godine je serija o Vuku Karadžiću proglašena najboljom serijom u Evropi, a ono što je tu zanimljivo i možda i posebno značajno da je predsjednik žirija bio Umberto Eco, čuveni pisac, autor Imena ruže i drugih velikih romana, i on je prepoznao kao jedan od članova žirija najvažniji, da kažem, kako je ta serija uspjela jednu strašno važnu istorijsku epohu i strašno važnu ličnost da predstavi širokoj publici ne samo ljudi koji dijele Vukov jezik i Vukovu kulturu, nego očito i šire. I mi danas kad govorimo o Vuku, meni prvo pada na pamet jedan koncept koji u svom eseju o Kranjčeviću Krleža zove sinoptičke tablice. Dakle, mi smo prvenstveno, evo, tu je možda Ruma drugčija, jer je bila više pod austro-ugarskom nego pod turskom, međutim, dijelovi našeg etničkog prostora koji su bili pod otomanskom okupacijom su se razvijali drugčije od ostatka Evrope, prvenstveno zapadne Evrope, i onda su neke stilske formacije u evropskoj umjetnosti kod nas se razvijale sporije nego što su se razvijale drugdje. Banalno govoreći, vrlo školskim primjerom, u doba kad se, ne znam, u Francuskoj pojavljuje Baudelaire kao već primjer jednog dekadentnog simbolizma, mi imamo možda tek početke romantizma, ili što je, da parafraziram Gorana Bregovića otprilike i da se vratim Vuku, u doba kad Goethe piše drugi dio Fausta, mi tek prikupljamo našu usmenu narodnu poeziju zahvaljujući Vuku i zapisujemo je. I sad, na prvi pogled godina rođenja i godina smrti su skoro kao neki horoskopski znakovi, oni sami po sebi
nisu nužno, skoro je svejedno jeste vi godinu dana stariji ili godinu dana mlađi, te epohe koje određuju našu generaciju su šire od jedne godine, ali nekad nije nezanimljivo analizirati neke godine čisto kao markere u istorijskom smislu. Vuk se rađa 1787. I 1787. recimo je godina kada se u Pensilvaniji i Filadelfiji usvaja prvi američki ustav. Dakle, Amerika je već 1776. jeli George Washington, Benjamin Franklin i ti takozvani očevi osnivači su odvojili se od Engleske kao kolonije, bila ona bostonska čajanka, da sad ne ulazim u američku istoriju. Dakle, Amerika se već uspostavlja kao unija sa ustavom. Također, 1787. recimo, je godina kada se u Pragu premijerno izvode prve dvije, vjerovatno ključne Mozartove simfonije, 38. simfonija, izvodi se opera Don Juan ili Don Giovanni, kako hoće. I recimo jedan isto zanimljiv podatak, 1787. Francuski hemičar Lavoisier, koji će koju godinu kasnije biti pogubljen tokom revolucije, prvi dokazuje postojanje hemijskog elementa koji mi danas zovemo silicijum, i ako hoćete, na kojem su bazirani svi ovi pametni telefoni koje vi držite u džepovima, tašnama, ali ste ih kao pristojni ljudi utišali. Dakle, u momentu kada se Vuk rađa, a rađa se u, kao što svi znate, selu Tršić kod Loznice, u tadašnjem Otomanskom carstvu, u jednoj od Istambula jako udaljenoj provinciji, u nekim uslovima koji su tada nezamislivi za taj Prag u kojem se premijerno izvodi Mozartov Don Juan ili za tu Filadelfiju gdje se usvaja američki ustav. I taj jedan čovjek, opterećen raznim hendikepima o kojima ćemo između ostalo govoriti, kada imao je na neki način i sreće da proživi prilično dug život, on 1864. kada umre, i hajde da onda i tu godinu malo predstavimo nekim događajima, to je godina, neki od vas će se sjetiti, godina američkog građanskog rata, zapravo možda i ključna, kad je Lincoln reizabran i kada su sjevernjaci, odnosno unionisti, postigli ključne pobjede, kada je, dakle, u međuvremenu za vrijeme Vukovog života se u toj Americi svašta desilo, pa je ono od svog prvog ustava došla do svog prvog građanskog rata. I također, recimo, te godine, 864. kada je Vuk umro, rodio se u Parizu jedan čovjek koji se zvao Louis Lumière i koji će sa 30 i nekoliko godina da izmisli ono što danas zovemo sedma umjetnost ili film. Dakle, godina rođenja i godina smrti Vukova obuhvataju u svjetskoj istoriji jednu epohu koja je označila jedan vrlo snažan i tehnički, i naučni, i politički, i umjetnički razvoj. Međutim, ono što je Vuk uradio sa srpskim jezikom i srpskom kulturom, da je on, zahvaljujući vlastitim naporima, naš zaostatak za velikim razvijenim svijetom koji ima mnogo manjih istorijskih hendikepa i problema, da ga je on maltene, što bi rekli, sa svojih 10 prsta smanjio više nego iko drugi. Kako je on to uradio? Dakle, opet se vraćam na neke podatke koji su vam vjerovatno već i poznati, ali nije zgorek da se ponove. I u maloj digresiji, ja često u nekim, što formalnim, što neformalnim razgovorima, kad se postavi pitanje ko je bio najvažniji Srbin svih vremena, ja uvijek kažem Vuk Karadžić, pa ljudi kažu a Tesla, a ne znam, bilo koji drugi. Ja kažem, Vuk vjerovatno za svijet nije uradio toliko, ili sigurno nije uradio toliko koliko je Tesla, ali da tako kažem, za Srbe je uradio više nego koji drugi. Pa da nije bilo Vuka ni Tesla ne bi bio Srbin, ako me razumijete. On je čovjek koji je definisao ono
šta je srpski jezik, srpska kultura i srpska nacija. I ima još jedna važna stvar zbog koje ja mislim da je moj odgovor na tu dilemu takav je, nekad je glupo govoriti o narodu kao o, da tako kažem, entitetu sa psihološkim osobinama, ali na izvjestan način Vuk je po svom karakteru tipičan Srbin, odnosno ima one osobine koje su karakteristične. Dakle, on je antielitista, jako je uporan, i nadžija je i ne odustaje čak i kad su svi protiv njega. I to su neke osobine koje je on kroz život gajio i koje ću ja pokušati na izvestan način kroz neke primjere u minutama koje slijede da predstavim. Dakle, on se rodio u Tršću iz Loznice, međutim, njegova porodica je porijeklom iz Drobnjaka u Crnoj Gori. Majka mu se djevojački prezivala Zrnić i on se rodio u jednoj porodici gdje su dotad djeca često umirala neposredno po porodu i u ranom djetinjstvu i onda su mu roditelji dali ime Vuk sa idejom da otjera neke zle sile, što isto pokazuje dosta jednu, da tako kažem, antropološki nivo sredine u kojoj se on rađa u tom periodu. I vi znate, da je 804. bio prvi srpski ustanak Karađorđeva buna, to je period kada on ima 17 godina. On je dotad, to je isto jedna onako slika skoro mitska, on se opismenio pišući mastilom napravljenim od razvodnjenog baruta na onim papirima koji su služili da se prave one fišeklije za puške. Iako u jednom momentu je ga bio otac poslao u manastir Tronoša, međutim, pošto je u manastiru ovi kaludžeri manje su mu davali prilike da čita, a više da čuva stoku, otac ga je i povukao iz manastira, međutim, ipak je, opismenivši se, bio je unutar te sredine izuzetak i onda kad je počeo prvi srpski ustanak, on ima neko svoje mjesto kao pisar i tako dalje. U jednom momentu odlazi i prelazi vama u Vojvodinu kad tek upoznaje Mušickog i kada pokušava da upiše bogosloviju u Karlovcima, ali mu ne uspijeva i zapravo njegova prva faza njegovog života, zapravo da je on umro u vrijeme propasti prvog ustanka, bio bi jedan skoro, sigurno se može reći, potpuno zaboravljen čovjek koga bi istorija progutala bez ikakvog traga, ali pitanje je da se to desilo, šta bi bilo s nama ovde i ako bismo mi bili ovde, na kojem jeziku bismo pričali, kako bismo i kojim slovima bismo pisali. Međutim, on, nakon propasti ustanka, prelazi iz Srbije, odnosno iz Otomanskog carstva tadašnjeg, najprije u Zemun, tu upoznaje jednu Njemicu, Bečliku, Anu Mariju Kraus, s kojom će poslije da se oženi i da ima djecu. I prelazi u Beč i u Beču, između ostalog, zahvaljujući toj svojoj osnovnoj elementarnoj pismenosti, piše jedan članak o prvom srpskom ustanku, koji je primijetio jedan čovjek koji je bio u tada već sve razvijenijoj Habsburškoj monarhiji, zadužen od carske kancelarije da cenzuriše knjige koje se pišu na slavenskim jezicima. To je jedan Slovenac koji se zvao Jernej Kopitar, čiji je utjecaj na Vuka skoro neusporedivi. U nekim biografskim prilozima Vuk kaže zapravo da je vrlo teško reći gdje Kopitar počinje, a gdje se Vuk nastavlja. Ono što je tu jako važno je da kažem, srpsko stanovništvo ili južnoslovensko pravoslavno stanovništvo u monarhiji je sve važniji element. Dakle, u monarhiji postoji veliki broj Slovenaca, postoje
južnoslovenski katolici, da tako kažem, Hrvati, ali Srba je sve više i praktično ne postoji. Kopitar je tražio razne Srbe na neki način da se na njih osloni, ali sve do Vuka nije imao pravo. I on vrlo rano za Vuka kaže dvije stvari koje su važno. On kaže da je to najumnija srpska glava i kaže da je neka vrsta gramatičkog genija. I Vuk počinje isprava da, pošto i Kopitara generalno zanimalo i skupljanje narodnog blaga, dakle narodnih pjesama, poslovica i svega, Vuk kreće time da se bavi, između ostalog, jedna od prvih pjesmarica nastaje upravo u ovom kraju, gdje Vuk dolazi do manastira Šišatovac i generalno do Srema i skupljaju tu poeziju. Međutim, kao ključni moment kojim se na neki način jezik neki unutar Austrije tadašnje, jer još nije nastala Austro-Ugarska, nagodbom priznaje kao uslovno rečeno kodifikovan, su dvije stvari. Taj jezik treba da ima gramatiku i na njega treba da bude preveden Novi Zavjet. I Vuk tada zapravo dolazi do ključne stvari zbog koje je Vuk reformator i ključne stvari zbog koje on u određenom smislu se i danas smatra kontroverznim i zapravo koga ta tema zanima, naravno u detalje, ona je po mom mišljenju bolje i najprijemčivije i za ljude sa osnovnim elementarnim obrazovanjem potpuno pitko obrađena u knjizi Meše Selimovića Za i protiv Vuka. Međutim, potpuno pojednostavljeno za potrebe ovakve jedne prezentacije. Jezik kojim se piše prije Vuka je jezik slaveno-srpski, mnogo više oslonjen na ruski jezik i na prethodeću crkvenu tradiciju. I najveći, da tako kažem, savremeni pisac tog jezika je bio Milovan Vidaković i zapravo Vukov rat protiv tog jezika počinje jednim vrlo oštrim pamfletskim književno-kritičarskim tekstovima koje on piše protiv Vidakovića i načina na koji Vidaković piše. Imajući u vidu da Vuk nastupa iz perspektive čovjeka koji kaže da je narodni jezik, jezik epske poezije, jezik kojim je pjevao Filip Višnjić i kojim su pjevali, da tako kažem, guslar i usmeni pjevači, na svaki način superioran jeziku koji se tada, kojim se pišu manastirske hronike, kojim Vidaković piše romane, kojim se služe rijetki pismeni tog doba, jasno vam je da je on zapravo i u tom smislu je taj njegov reformski čin djeluje još čudesnije. Zapravo, svi oni koji su im u teoriji trebali biti saveznici su protivnici, jer on njima kaže sve što vi radite je pogrešno, dakle, jezik običnog nepismenog naroda je superioran vašem i vi zapravo ste, da tako kažem, neprijatelji kulture koja tek treba da nastane. On se sukobljava sa cijelim današnjim rječnikom rečeno establishmentom, ali ne odustaje i da bi olakšao opismenjavanje i da bi zaista, za razliku u 19. vijeku, maltene u Sloveniji tadašnjoj nepismenih skoro nema i u drugim, on zapravo pravi tu ključnu stvar u reformi prihvatajući jedan, činilo se, utopijski ideal germanskog lingviste Adelunga. To je ono čuveno i to ljudi često, zapravo to nisu Vukove, Vuk je to prisvojio i Vuk je jedini uspio da zaista to napravi, ali Adelung, njemački lingvista, je prvi napravio kao ideal, onu ideju, piše kako govori, čitaj kako je napisano, odnosno ideju da svaki grafem pokriva, lingvistički govoreći, samo jedan fonem. Dakle, da svako slovo se čita u svakom kontekstu na isti način. I sad malu ću opet digresiju da napravim. 60-70 godina nakon Vukove smrti
umro je jedan od najvećih pisaca tadašnjeg engleskog jezika, Irac, porijeklom etničkim, ali sve je pisao na engleskim, čovjek koji je dobio Nobelovu nagradu i koji je bio toliko slavan dramatičar da je bio milioner u bukvalnom smislu, ne simbolički, George Bernard Shaw. George Bernard Shaw nije imao djece i George Bernard Shaw je sve to svoje bogatstvo ostavio svojoj zadužbini, a ideja je bila da svo to bogatstvo naknadno dobije neko ko bi engleski jezik reformisao na način na koji je Vuk reformisao srpski. Dakle, Shawova ideja je bila da način na koji se piše engleski jezik, pošto je Shaw imao jednu vrstu isto tako specifičnog socijalističkog pogleda na svijet, ne u onom političkom smislu socijalističkog, ali nije važno, sa idejom jednakosti. On je tvrdio da siromašne, klasno neprivilegovane ljude, način na koji se engleski jezik piše zapravo diskriminira i on je tvrdio da je jedini način da se engleski jezik prilagodi svim klasama, da se pojavi neki engleski Vuk koji se naravno nije pojavio i neće se ni pojaviti, ali što je komplikovana priča. Da se vratimo ovdje. Dakle, Vuk šta radi? On uzima iz slaveno-srpske ćirilice 24 slova koja mu odgovaraju, 18 slova koja mu ne trebaju potpuno odbacuje, 5 slova on izmišlja, dakle on je izmislio lj, on je izmislio nj, on je izmislio takozvano tvrdo dž, takozvano meko dž i meko č. Zanimljivi su i način na koji je napravio grafeme, na koji je crtao slova, na što se oslanjao i nije važno, komplikovano. I zapravo radi jednu stvar koja je možda paradoksalno zvuči, ali koja mu je možda u životu pravila najveće probleme. On uzima latinično je. A vi to znate i to je jedan od da tako kažem, aspekata srpske istorije koji je jako bio u određenim istorijskim epohama značajan, a to je bilo da su razne preko Vatikana, razne i sile i razne organizacije i pokreti pokušavali da pravoslavno stanovništvo, a u ovom kontekstu ovog dijela Balkana prvenstveno srpsko, ako već ne natjeraju da odustanu od bogosluženja i liturgijskog pravoslavnog rituala, da barem formalno prihvate papsku vlast, odnosno, kako se to u narodu govorilo, da se pounijate. I uvođenje slova j iz latinice je za mnoge ljude bila, da tako kažem, bila ilustracija toga da Vuk u suštini kao teži na komunijačenju. I na izvjestan način, čak i dan danas, vi imate unutar što marginalnih, što manje marginalnih intelektualnih kružoka u Srbiji ideju da je Vuk kriv što je na neki način reformom odvojio jezik od uticaja ruskog, da je jezik previše učinio odvojenim od crkvene prethodne tradicije i čak ima, pošto smo mi naravno takva kultura koja uvijek ljudima u privatnim životnim izborima traži razloge njihovog intelektualnog djelovanja, pošto je Vuk se sa svojom Anom Marijom Kraus vjenčao u katoličkoj crkvi, onda su zapravo taj njegov privatni izbor koji je bio posljedica raznih okolnosti počeli da gledaju kao razlog zbog kojeg je on želio tobože cijeli narod da punijati. Međutim, to naravno nema veze sa tačnošću. On je tražio, pošto postoji jednostavno glas j, on je tražio način na koji taj glas da se piše i čak mnogo mlađi od njega, Đura Daničić, je u jednom momentu bio spreman da odustane od latiničnog j i da ubaci neko drugo slovo i onda ima u to jednom čuvenom pismu Vuk njemu kaže ti tako mlad i jak si spreman da se povučeš, a ja ovako star
kako kaže, ima to je dobra fraza, kaže, bez zanata, bez kapitala, bez noge, pošto znate da je Vuk bio hrom kao posljedica nekih zdravstvenih problema, nisam spreman da se povučem i da odustanem zato što vjerujem da je moja ideja ispravna i prava. I jednostavno, kroz taj period od početka treće decenije 19. vijeka, znači negdje od početka 820-ih do pred kraj 40-ih, dakle, Vuk postepeno u jako teškim okolnostima i privatnim, dakle, on je imao mnogo djece, ali zapravo, kao i slično sa njegovom braćom i sestrama, praktično svi, osim Mine i Dimitrija, su dvoje umrlo čak i nekršteno, a mislim 5 ili 6 djece mu je umrlo u jako ranoj dobi, izložen užasnim napadima, što iz Srbije, što iz, da tako kažem, drugih dijelova, ljudi koji su smatrali da on uspjeva i biva strašno uporan sve vrijeme. I recimo u seriji Andrićevih eseja o Vuku koji imate u knjizi Istorija i legenda, Andrić otprilike kaže da je Vuk je naravno bio izuzetno inteligentan, izuzetno pametan, izuzetan stilista u jezičkom smislu, onda kao pisac, onda recimo jako promišljen, jako svjestan, što bi današnjim rječnikom rekli, geopolitike. Recimo, Vuk piše 30. godina otprilike da srpska stvar na zapadu loše stoji zato što zapadnjaci ne znaju o Srbima ništa za razliku od Grka. I on kaže ne da oni više vole Grke zato što su im nešto Grci simpatični, nego za Grke znaju, ako ništa po liniji antičkog, a o nama ne znaju ništa. I otud zapravo ta Vukova potreba da prevodi našu epsku poeziju na razne jezike, pa da se i Goethe i Walter Scott i Mérimée i razni drugi tadašnji ključni intelektualci upoznaju s njom. I kod Vuka, recimo, postoji isto tako nevjerovatno je to, na to strašno volim se vratim. On koji se rodio, kad pogleda ljude koji se rađaju nekoliko stotina kilometara na sjever i na zapad od njega, okolnosti u kojima se oni rodile, on njih ne samo uspijeva da stigne, nego da prestigne. I recimo njegova prevoditeljka na njemački je bila udata za Amerikanca. I ona njemu u jednom momentu piše kako je u Americi jako popularna knjiga Čiča Tomina Koliba, Harriet Beecher Stowe, i on kaže, Vuk, tu knjigu bi trebalo prevesti na srpski, jer zapravo položaj srpskih kmetova u Turskom carstvu nije uopšte puno bolji od položaja crnih robova u Americi. Dakle, imate čovjeka koji se rodio u okolnostima potpuno nepismenosti, potpune zapuštenosti, potpuno praznovjerja, koji kad navrši 50 godina, da tako kažem, na potpuno intelektualno ravnopravnom nivou raspravlja s jedne strane s Goetheom, a s druge strane biva upućen u vodeća dijela savremene američke književnosti. Znači, mi ne govorimo, nije to pitanje, nema interneta, nema sredstava komunikacije kakve su danas, on to sve postiže na jedan težak način, ali vraćam se na Andrića, zahvaljujući skoro nevjerovatnoj upornosti, nevjerovatnoj istrajnosti i nevjerovatnom načinu da uči iz grešaka i uči iz neuspjeha. Jer jedan od ključnih, to je danas u teoriji učenja, jedna od vodećih paradigmi je nešto što se zove black box thinking, odnosno razmišljanje uz pomoć crne kutije. Vi znate da je crna kutija jedna mašina koju svi avioni moraju po zakonu da imaju u sebi, i kada se avion sruši, prva stvar koju rade policija ili bilo ko, traži se crna kutija. U crnoj kutiji se snima svaki razgovor koji imaju pilot i kopilot, sve što se dešava, i zahvaljujući crnoj kutiji ne postoji praktično u istoriji, ili postoji vrlo rijetko, istoriji aviosaobraćaja nesreća iz koje se nešto nije naučilo. I to što je danas
aviosaobraćaj, jedna od najbezbjednijih načina uopšte kojim je moguće putovati, je posljedica tog takozvanog black thinkinga, odnosno činjenice da iz svake greške nešto naučiš. Ili kao što bi rekao, vjerovatno, uz Kafku, najvažniji pisac 20. vijeka Samuel Beckett u jednom dijalogu, on kaže fail better. Znači, nije pitanje što ćeš da propadneš ili što ćeš da izgubiš, što ćeš da padneš, idući put padni bolje. Nećeš, znači, pašćeš bolje, pa ćeš pas bolje, pa ćeš pas bolje, pa ćeš bolje, pa 10. put nećeš past. Vuk je intuitivno usvojio, da tako kažem, to što danas ovi teoretičari zovu black box thinking, i on je iz svake svoje greške nešto naučio i uspio je, dakle, da u tom periodu od 25 godina, kako sam kaže, bez pomoći sa strane, praktično u početku potpuno sam, samo sa čvrstom vjerom u to da je njegova ideja jezika ispravna i da je ono što, da ako jedan narod je napravio početak bune protiv Dahija na tom jeziku, da se na tom jeziku može uraditi sve. I onda zapravo događa se, kao što nekad istorija udesi, da je on doživio da njegova paradigma pobjedi i onda 847. izlazi knjiga poezije Branka Radičevića, izlazi Đure Daničića Rad za srpski jezik i književnost, izlazi na posljedku kao vrhunac, izlazi prevod Novog zavjeta naravno, i izlazi kao vrhunac Njegošev Gorski vijenac, napisan na staroj ćirilici, ali Vukovim pravopisom, kao konačni dokaz da taj jezik koji su od Mušitskog do Jovana Hadžića pokušavali da proglase nedovoljno dobrim, da se njime iskažu neke visoko intelektualne tendencije, da je on zapravo dovoljno i gibak i savitljiv i bogat, da je na njemu moguće reći apsolutno sve. I u nekoj starosti on i dalje ostaje, da tako kažem, vjeran svom izvornom karakteru, ali neku satisfakciju je doživio, iako naravno nikad nije to sve bilo lišeno otpora, i u njegovoj prepisci on je vodio i to jako zanimljivo, jako bogatu prepisku i sa jako puno ljudi od Moskve do Leipziga, i njemu ljudi otprilike kažu da kad bi mogao da pogleda u budućnost, da bi vidio da će to sve što je on radio biti u njegovom narodu više cijenjeno nego što on misli. I onda te 864. To je sada, ide da opet budem vrlo ličan. Meni je 2008. prvi put jednaka moja knjiga izašla na njemačkom i imam tog jednog izdavača u Beču koji zove Seifert Verlag, koji se nalazi u Ungarengasse, to je uzeno takozvanu Landstrasse u 3. Bezirku, i bio sam to kod izdavača, uzeo sam neke te svoje besplatne primjerke i onda sam krenuo da šetam onako, kao neki, imao sam 30 godina i bio sam onako malo i ponosan, imam knjigu na njemačkom i šta god. I onda, otprilike 600 metara od tog sjedišta, tog mog izdavača, uđem u jednu manju ulicu koja zove Marokanengasse, Marokanska ulica, i to mi je na izvestan način zvučilo poznato, da sjetim, tu je umro Vuk. I onda mi se na neki način to da sam ja imao jezik na kojem sam mogao nešto da pišem, što će biti onda prevedeno na njemački, zapravo između ostalog bila zasluga tog čovjeka koji je tu. I onda Vuk je sahranjen u Beču, međutim 30 godina ili 33 godine kasnije je organizovala tadašnja Kraljevina Srbija prebacivanje posmrtnih ostataka u Beograd,
i na neki način je počela, ta svijest o važnosti Vuka je postala na neki način opšte mjesto i na izvjestan način meni se čini i u tom smislu, vi ljudi kod nas isto često su skloni nekom, kako bi rekao, bezrazložnom antropološkom pesimizmu, pa onda kaže da mi svoje ljude, svoje velikane ne cijenimo i tako dalje. Meni se uvijek činilo da je način na koji je Vuk prisutan u našoj kulturi zapravo nešto što bi se samom njemu u suštini dopalo. Dakle, postoje dva, jel evo i ovdje kad se uđe, mislim, u dječje odjeljenje ima njegov portret u školama, ima sve to u redu, ali na nivou svakodnevnog života postoje dvije stvari koje su ključne. Postoji, jeli, taj famozni spomenik kod, jeli, parka Čirla i Metodija na uglu Bulevara i Rooseveltove ulice, koji je podignut, jel, 37. o 150. godišnjici Vukovog rođenja i sad tako je velik je, ali nema neku monumentalnost bizarnog tipa. Ima taj natpis koji je onako sa tom ambivalencijom koja mu se isto također mislim dopala, jer on bio duhovit čovjek i volio to kako piše Vuku, pa u potpisu srpski narod, što može da znači Vuku srpski narod, što, kako bih rekao, nije lišeno stanovite istine. I generalno način na koji je taj spomenik, po mom mišljenju ne postoji spomenik u Beogradu koji je toliko dio svakodnevnog života, znaš, od ove stanice kod Vuka do načina uopšte, kako i, ali ako hoćete, što isto ima neku, ako niste pretjerano kulturelitistični, a to bi Vuku naročito išlo na živce, meni se uvijek sviđalo što onu pjesmu slavi, a to Vukov spomenik s džejem pjeva Mina, koja je ili menjakinja Vukove čerke, to bi se Vuku dopalo. I druga stvar, koja isto ljudi često griješe, to sam milion puta čuo, kao kakav smo mi narod, pa nama je Vuk na 10 dinara, a tim ne možeš ništa da kupiš. To je naravno potpuno pogrešno. Vuk treba da bude na 10 dinara, zato što to najmanje je poen, najčešći je poen koji u novčaniku ima svako, od onog cigančeta koje prosi do Miroslava Miškovića. Kad gledate u Americi, George Washington je na $1. Možda znate, možda ne znate, najveći je poen koji je ikad u Americi napravljen, do 45. se štampa i broja poen, znači jedna novčanica od $5.000, na njemu je 4. američki predsjednik za kojeg je malo ko se ne bavi Amerikom i čuo, James Madison. Naravno da je Washington na $1 mnogo važniji od Madisona na $5.000, usput ako neko od vas slučajno nađe negdje tog Madisona, nek ne nosi u mjenjačnicu, ni pošto je ta novčanica toliko rijetka da zapravo njena vrijednost je $30.000, zato što je poen rijedak, znači ne 5 nego 30. Kod nas je na $5.000 onaj Slobodan Jovanović, ali mnogi ljudi tu novčanicu nikad nisu ni vidjeli, tako da je bolje da imamo Vuka na 10 dinara, to liči na Vuka i on je na taj način prisutan onako kao neki gaj kad bi se igrali neke religijske, iako on nije bio pretjerano religiozan čovjek, kao neki sveti duh naše kulture koji je tu i kad nismo svjesni da je tu, a možda zapravo najviše tad kad nismo svjesni da je tu. Eto, time bi završio, ako imate neka pitanja, rado ću da odgovorim. Slobodno, izvolite. Dobro, pozdravljam govornika, bilo je zanimljivo izlaganje. Ovo je da se predstavljam, ja sam Marko Kovačević, sticam okolnosti, trenutno sam predsjednik književne zajednice Krajine.
Književne zajednice? Krajnje, u okviru Udruženja književnika Srbije. Pa, htio bih da kažem samo, pošto imamo jednu od nagrada u udruženju koja nosi ime Sava Mrkalj, slovo. Tako da, kad govorimo o Vuku, mislim da je nezaobilazno spomenuti Sava Mrkalja koji je u suštini napravio tu reformu. Vuk je možda bio dobar menadžer, ali ne svakako toliki genij da sam osmisli verovatno najsavršeniju azbuku na svetu. Tako da, eto, čisto iz neke odbrane Save Mrkalja da spomenemo i njegov čas. Hvala vam, to je naravno potpuno ste u pravu i to ni Vuk nije krio u krajnjoj liniji. To je jedna sad stvar o kojoj bismo mi mogli da na razne načine i u drugim istorijskim primjerima gledamo na kraju ko je neku inicijalnu ideju dao, a ko je na kraju uspio. Ja sam zato možda insistirao više, iako sam spomenuo i tu Kopitarovu ocjenu, ali sam više insistirao na toj Vukovoj strašnoj istrajnosti i upornosti nego možda na samom, tako kažem, vi ste potpuno u pravu, ideja potiče izvorno od Mrkalja i to ima i u ovoj knjizi Meše Selimovića koji sam spomenuo i kod Andrića i tako dalje, to je nešto o čemu također vredi govoriti i u pravu ste vjerovatno je i neki previd da sam ja to ime uopšte nisam spomenuo, tačno je što kažete, ali mi se čini kao što to u istoriji često biva, kao što kažu da nije bilo Svetog Pavla, Isus ako bi bio zapamćen, bio bi zapamćen kao neka vrsta jednog od stotina lutajućih proroka koji su hodali Galilejom u to periodu, ali onda je neko od tog učenja, jer naravno učenje nije Pavlovo, nego Isusovo, neko od tog učenja napravio religiju koja je zavladila svijetom. Tako u ovom smislu, što sam na početku rekao i zašto sam i izabrao Vuka kao temu, to što danas i ime Save Mrkalja pišemo tako sa tim lj na kraju, je više Vukova zasluga nego Savina, da tako kažem, ne uopšte podcijenjujući i ne umanjujući ulogu njegovu. Dobro, da, zaista divno i sadržano neko finale, ako mogu da kažem uopšte rečima, u ime biblioteke, kvalitetne biblioteke, u ime opštine Ruma, u ime naših zaista divnih čitalaca, građana, prijatelja, kolega, želim još jedan put da zahvalim što ste vašim prisustvom uveličali i uopšte otvorili ovaj jedan inicijalni moment predavanja, kao što sam napomenuo u uvodnoj reči prosvetiteljstva. Kao mladi citator sam recitovao, ako se ne varam, zaveštanje u jeziku Stefana Nemanje, kaže uvod: čuvajte, čedo moje milo, jezik kao zemlju. Ne bi dalje svakako, ali eto, čuvat ćemo jezik, čuvat ćemo Vuka. Vuk je svakako sinonim za srpski jezik. Trudit ćemo se da ovo što ste nama ispredavali i što smo čuli da izvučemo pouke i da svako od nas danas sutra krene nekim putem. Naravno, to neće biti put kojim je Vuk Stefanović Karadžić krenuo, ali svakako da možemo barem nešto da uradimo, da doprinesemo da taj jezik živi, jer dok je god je naroda živeći jezik. Tako da hvala vam još jedan put i... Hvala vam još jednom na pozivu i hvala.